أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين نوتو بينج نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز در سمیاش بریا ودا ما بحثا هویداری دیگر هم بری رحمه خوده و عفو خوده کرم خوده افت هویدار به امید به و یعنی هویا قنجه و رحمش خدای خواه بگه ما حدیث در حق و مجارده دو خواندان ام گوهابی حدیثا 416 و عن انس بن مالك رضی الله عنهش انس کره مالک هات نقل کردن خود جرازی بد بیجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحيل بیجه پیغمبر خدا علیه السلام حیوان خو سوار ببی کل دوا خو کل حسب خو سوار ببی و اجیل پشوی سوار ببیم اجیل پشوی سوار ببیم قال یا معاذ گفت بانکر یا معاذ الپشوی سوار ببیم گفت ما ای یا معاذ بله نخیر انس کره مالک دبیجه پیغمبر خدا حیوان خو سوار ببی معاذ جیل پش خو سوار کربی بانكر بي يا معاذ قال معاذ قال بي لبيك يا رسول الله وسعديك كرمك يا رسول خده أمرك يعني كرمك يا رسول خده قال يا معاذ يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك كرمك يا رسول خده أمرك قال يا معاذ جرس سجي يا معاذ أي معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا هولي سه نقلا تكرار كر چرا تکرار کرده پیغمبر خود سه نقل دقنا صبحی گویا خواب داده که پیغمبر خود بیجم به چه و سه نقل باند کلمه از بروار رونشتی و سه نقل باند کلمه دمک تشتی مهم یش مرا بیجه دقنا صبحی گویا بدته قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال چه قال ما من عبد تعبد تنينه تعبدن خودتنينه يشهد أن لا إله إلا الله الشهادة بين بدا بيجش بلي خوده إله تنينه يعني الشهادة بين ولي بدا بيجش غين خوده تبي إله تنينه تبي معبود بالحق تنينه وأن محمدا عبده ورسوله محمد جي عبد ويا وقاصد ويا هو الشهادة بين بدا لبله صدقا من قلبه بيجش دل الصافي دل الصافي صميم قلب قلبك صميمي و شهد بینه بده إلا حرمه الله على النار خدا محقق وی حرام بکه سر آگیر جهنمه وی ناد شابطاندن آگیر جهنمه قال یا رسول الله و جا معاص پیغمبر خدا پرسی گو یا رسول خدا افلا اخبرو به الناس فیستبشرو از وش انسان رو بیجمه بلا کیف هو بیته و کم نزگینی که از اوهش انسان رو بیجمه قال پیغمبر خدا گو ایذن یتکیلو گو نبیجه یه خواه سست بکن عمل دا خواه سست بکن یه پشت خواه بگیره بدن ادی خواه ناشدینن و اخبر بها معاذ عند موته معاذ کره جبل برمرنا خواه اف حدیث حتی هنگش کسی را نگو حتی کد برمرنا خواه اف حدیث ها گود تأثمن دقنا گناهکار نبه دقنا اف مزگینیا ها برا نچه وی مله وی آله دقنا وی مزگینیا بده انسان ها به گناهکار نبه چونکو یعنی اف امانتی که پیغمبر خوده بی دقنا ایفا بکش انسان رو بیجه ام گوه حدیث 417 وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك راوي شك دیگه يعني شبكة أهدو بهته شبهه عجبا أبو هريرة بي یا سعید خدری ابو سعید خدری بی یکیش وا گوتیا یاش ابو هریره ها نقل کردن یاش ابو سعید خدری و جا ابو کوه نقل که کتیا تردد شبهه یعنی یا ابو هریره بی یا ابو سعید خدری بی روایت کردی
ولا يضر الشك في عين الصحابي شك ضرر ترددها ضرر نود حديثه چمكو هر دوجي صحابينا أبو هريرة جي صحابيا وأبو سعيد الخدري جي صحابيا لأنهم كلهم عدول چمكو الصحابي حمي أهل عدالتنا وقنجن واشتغاليا وروايات ومعتبرة پیغمبر خوده او کوش پیغمبر خود نقل کرین او معتبر نخو فرق ناکه چش ابو هریره چش ابو سعید خدری خود به نقل کرین فرق ناکه قال ابو سعید خدری یا ابو هریره گفت لما کان غزوه تبوک اصاب الناس مجاعتون وقتی بی حرب تبوک بی غزوه تبوک سفر تبوک پیغمبر خود چویی تبوک هم بر رومه اصاب الناس مجاعتون و جا لشکر پیغمبر خود صحابیان ویل نک برچی بین معنی به سفر دوره و اینا آقا مهکه بره لنگ و جا صحابی برچی بین فقالوا یا رسول الله لو اذینت لنا فنحرنا نواضحنا گوتن یا رسول خودت ازدما بدی اما دوین خواه شرجی بکی اما بلنگ رو بشی دوین اولی سوار اما هنشوا شرجی بکن ام نزا بمدی ام برچی فأكلنا ودهنا أما هم گوشت بخوي و هم جهنش خورا هلني ريدا بخوي يعني أما بشكل بأدارة بكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا پیغمبر خود اذن ودوغو تمام وچك فجاء عمر رضي الله عنه امام عمر خود جمع پیغمبر خوده فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر اگر ام بكي حيوان ام صغار ببي يكيم ببي حيوان ام بلاس ادي تيرومانوكن ام مش حد ببي ام نكو ريفوجيبش إن فعلت قل ظهره ولكن أدعوهم بفضل أزوادهم وجاء هولي رجاشتات ما رسول خوده بانك الصحابيا بلا أو نون و خورنش بر و الجمع و موي أو بچن خورنه بچن نوني بلا ذن هفوده كون بكن بيننا ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة وجاء تجي دعاء بركة السر بك دعاء بك بجي يا رب بركة بأخيه يعني دعاء بركته لعل الله أن يجعل في ذلك البركة بلکه خود برکت خوا بخده بلکه خود برکت بدوینانه و خورنه تیرامه بکه برکت و دعاتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم پیغمبر خود گفت تمام ولی چکنه فدعا بنضع فبسطه جلیکک آنی جلیکک آنین راست گرن یعنی وکرن جلیک امجو جلكيك وكي جلكو نوني وكي جلكو صفري اونين ثم دعا بفضل ازوادهم وجو گوه كوچه خورن جم كيمو بكو خورما كور چتش نون بوريه نوني چه هبن حميه بينن فجعل الرجل يجوء بكف ذرة مثلا ام تنري زلوم كي كفك دري كفك غورس كفك يعني مصطك غورس دنيا ويجيء الاخر بكف تمر يكده مصطك امجي پنجك خرمه دنیا و یجیء الاخر بکسرة یک ده چند لقمه نان دنیا حتی اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير حتی سروی جلکه هن خورنو نگله هن خورنو هنده گوه هبوده کومبی فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة پیغمبر خود دعا برکت سر خورنه کرد یا رب برکت بخیه یا رب زیده بکی ولی دعا کرد ثم قال پشتینگه گود خذوا في اوعياتكم فراخن خوابینن کچلتن خواب تورکه خوابینن و بخنتیلو داگرن فاخذوا في اوعياتهم وجا اواجي شود هلانین مصطفى خطابتونه تخستان چلت خدا تخستان ترکیه خدا تخستان توربه خدا حتى تركوا في العسكري حتى ما تركوا في العسكري ويعان ولی حتی یک فراخ یک چلته یک دوره یک امجی توربه نمان نوف لشکردا نوف عسکردا الا ملعوه نما تجي نبي حمي تجي كرن وأكلوا خورن حتى شبعوا خورن حتى ترجي خورن وفضل فضلتون ما زيدجي دولة سره بركات و دعا پیغمبر خوده حمي و فراخ خواجه تجي كرن و ترجي خورن و ما زيدجي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا هولی گاد اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. اشهد بین ددم کو جبل خودت بی اله دتنینه و اشهد بین ددم کو از قاصد ویما لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة مروفك و هر دو شهده بینا، یعنی شهده بینا کوش غیر خودت اله تنه و شهده بینا کو محمد قاصده ویا و هر دو کلمه و هر دو پیوا لقای خوده بب عبدک لبنه بشک غیر شاکن بشک و بشبه بگمان فیحجب عن النار و جا به محروم کنش جنت نممکنه، یعنی و هر دو کلمه بجه جدل صافی بشک و بشبه و جا نچ جنت اف نممکنه خود من عوینا که جنت. رواه مسلم. اف حدیث هم امام مسلم روایت کریا نقل کریا خود جرازی به. ام هاتی حدیثا 418 و عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. عتبان كره مالك هات نقل كردن خود جرازي به وهو ممن شهد بدرا. صحابيين اهل بدره بي او يكو اشتراك حرب بدره كرين، يعني حاجة او صحابيين که حرب بدره حرب یکمین تاریخا دروگا اسلام دا حرب یکمین حرب بدره نابیا ناصیب نبی ناصیب هر کسه و جا اف مجاهده شو مجاهده کو اشتراکی حرب بدره گری شو صحابیابی یعنی صحابی المظن. قال كنت أصلي لقومي بني سالم ما بشيا قوم خوا، يعني أهل قبيلة خوا بني سالم ما بشيا نماش دكر ما إمامتيا وادكر وكان يحول بيني وبينهم واد وجا نقب مولامو مولا وادا نوالك هبي ام جوال بستك هبي نوالك هبي نقب من وادا إذا جاءت الأمطار وقت وجا باران تحت او بست او نوال تجي آف دبيا من نكاري ابچم وي آله بسته فيشق علي اجتيازه المزحمت تحت اس درباز ببما وي آله قبل مسجدهم ابچم مزگفتوار بشاوم بكم بشامش بكم مزحمتات چونكو آف يعني بست تجي آف دبيا فجئت رسول الله فقلت له از خاطر جنب پیغمبر خوده مجرا گود اینی انکرت بصری گمو یا رسول خوده چاوه مجی ضعیف بینن چاوه مجی ایدیس بحینا بینن چاوه مجی باشنا بینن و این الوادی الذي بيني وبين قومي يسيل اذا جاءت الامطار وجا او بستا او نوالا نوبینا من و قوم مدا وقت باران تجي آف دبه او بس تجي آف دبه آف دبه حرکه فيشق علي اجتيازه درباز بين المزحمته از نگاه درباز بین چوی آله فوددت انك تأتي فتصلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى فوددت مدوه انك تأتي توري تبي مدوه تبي فتصلي في بيتي المولا مدو نماج بكي ومكانا جهك ولي اتخذه مصلى مولا مدو ام بجيب کجی که مزلامه اون مزلی که آمداته پیشا من نمیش بگی او ببه مسجد و اجیل وده پیشا خلکن میش بگی بلا او بینه انکو بچه جاوه میجی طاری بینه سبحینا بینن تخیدهم اوش خورب که مسجدک و که جهه نمیجه و از پیشا خلکن میش بگم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم سأفعلو پیغمبر خود گفت تمام از ورم از وچه فغدا علي رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه رجع باشي صبح باشي رسول خده وأبو بكر خده جرازيبه وهاتن جمع بعد ما اشتد النهار ولي بشتي روش دجوار بي روش يعني جرم بي بشتي روش جرم بي واستأذن رسول الله فأذنت له هات بردر موله و اذن خواستگو از بین مالوا یعنی اذن هيا فأذنت لهم اذن ويدا فلم يجلس حتى قال رينانشت حتى هولي برسكر هي رينانشتي اف برسكر قال چه اين تحب ان اصلي ببيتك من بيتك تل كدا خانيه خوا تل كدا مال خوا دوه
التدو مش بكم كوبي نشوم كي از الويدن مش بكم فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه ما شاني ويدا أو جهكم ببه شمرا ببه مسجد استدو مش بكم ما أو جه شاني ويدا بقول يا رسول خدا الويدن مش بكم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا رابي فكبر قال الله أكبر وصففنا وراءه أمجد بشوي بالصاف بجماعة ما بايوي نمشكر فصلى ركعتين در ركعت نمشكرين پیغمبر خدا ثم سلم وسلمنا حين سلم فش نجي السلام خفدا وماجي باي سلام ويرا ماجي سلام خفدا سلام نمجي ما ودا فحبسته على خزيرة تصنع له قم قال رسول خدا نچا شوربهیک یا ما یتکله چدبه بچه گوشت جمعه خسناف دا شوربه آر و بچه گوشت ما چکیه بخوا نگهره یا رسول خدا فسمع أهل الدار أن رسول الله في بيتي وجا أهل أقربائن ما صح كرن كو پیغمبر خدا المولومه صح كرن پیغمبر خدا هاتیا صح كرن أوجه هاتا في بيت فثاب رجال منهم وجا انسان کشان هاتن زلام حتی كثر الرجال في البيت ولی تجید مال زلام بین فقال رجل زلامی که گوه معلومه تجید مال زلام ببین یکی گود ما فعل مالکون لا اراه گوه مالک چکر از وی نابینم مالک نو زلام کشه اقربای وایا که مالک اوی نابینم او ناخوایی فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله گوه زلامش هو او منافقه یعنی او باطن خدا نه مسلمانه ظاهر خدا مسلمانه او حش خدا و پیغمبر وینا که لو ما نهجه غیبت و ویکره فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا هولی گفت لا تقل ذلك هولی نبیجن و نبیجن الا تراه قال قی تندیت وی هولی گفت لا اله الا الله قی تندیت یبتغی بذلك وجه الله تعالی صرف بالرضا خدا قی هوا ندیت تجاوت لا اله الا الله فقال الله ورسوله أعلم والله خده و پیغمبری وی چطر زانه لبله اما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين لب خده و پیغمبری وی چطر زانه لب خده ما محبت وی و اشتغال وی کسی را ندید که انجا به منافق را دوریدنه و حشوادی که سروادات شوته فقال رسول الله پیغمبر خدا هولی گفت فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله کسی اجبو رضا رب العالمین دل صافی بیج لا إله إلا الله خدا او بدنوی حرام کریر سر آگیر جهنمه خدا وی ناشواتین الآگیر جهنمه داشت دل صافی حچی بیج خدا او حرام کریر سر آگیر جهنمه امگوهای حدیثا 419 وعن عمر بن الخطاب قدم رسول الله بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزمته ببطنها فأرضعته عمر بن الخطاب هات نقل كرن خدا جراز بيجا قدم رسول الله بسبي پیغمبر خدا هن وقتی پشتی حربه که پشتی شره که هن هسیر گرتن هسیر جن زورو میر هن هسیر کفرا دجمن ستاندن هسیر کرن فإذا امرأة من السبي نری جنه شنوو هسیرادا اخسیرادا تسعى هولی دچو ته تلاش هلجان دچو ته إذا وجدت صبيا في السبي أخذته وقتی که بجا زاروک یقین زاروک خود گرا او جنل زاروک خود گرا زاروک های وندابی نوف قلبال غدا بجا لی گرا وقتی که زاروک دید في السبي نوف و قلبال غدا نوف وحی سیرادا أخذته او گرد فألزمته ببطنها او برسنگ خواه شداند و فأرضعته شیر دایه شیر داره فقال رسول الله پیغمبر خدا هولی گفت اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار گلو هون چه بیجی
هون دوشن هون زند بیکو اف جنکا ها زوروک خباب جنوف آگیری دا اف زوروک هنده حجیدی که تبینی یعنی لیگرا حتی دید حتی شیر دوه یعنی هون زند بیکو اف جنکا ها زوروک خباب جنوف آگیر دا قلنا لا والله قم قال نخير يا رسول خدا افجنا زوركو خناط افجنا باجر دا فقال پیغمبر خدا هولی گفت الله ارحم بعباده من هذه بولدها خدا در حق عبد خدا جوه جنکاها رحموی پرترا در حق عبد ویدا جوه جنکاها و رحموی در حق زوركو ویدا چو اف جنکاها نممکنه زوروک خبا جناب آگیری دا خودجی به سبب یعنی به سبب عبد خواه ناطب جناب آگیری جهنم دا نوو عبد خواه دا عذاب نوو عبد خواه با جناب آگیری دا بجا انسان معلومه خواه که لایق مستحق عذاب جهنمه ظلم خواه ضلالت خواه کفر خواه نانکوری خواه ام گوهای حدیث 420 و عن ابی هریره قال ابو هریره خود نقل کردن بجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود هولیگاد لما خلق الله الخلق وقت خود مخلوقات خلق کردن وقت خود رجا خود مخلوقات خلق کردین كتب في كتاب السر يعني تشك النفيسي سر ام بيجي لوحة النفيسي فهو عنده فوق العرش او لوحه او خود سیازی که سرنویسی خط سرنویسی او لنک خودیا و سر عرشویه سر تختوی عرشویه چه نویسیه سر و لوحه هولی نویسیه این رحمتی تغلب غضبی رحمه ما سر جدستینش غضب سر غضب ما دستینه رحمه ما غالب سر غضب منه وفي رواية كده غلبت غضبه يعني سرش غضب مستانديا وفي رواية كده سبقت غضبه رحمه ما شوية بيشو غضب ما رحمه ما غضب ما بيشتره هولي نفيسيا خوش کو برین دلا بلا بده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمینه خیرو خوشیه دان